Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag a mamataod, iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakkelin nyo kit di ida, iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Papa, naimbag ta di magas kayo dito yung apartment mi. Tapay, Lando. Kasapulan mi unay ti kwarta, papa. Kunakit. Kwarta man ang tidawatan nyo. Awan lakit kwarta. Papa. Ayan ni Marisa. Adak ditoy, papa. Adar aramidak. Kada kamot lagayan dita. Ang mapayadi ka man lao masidag dito. Ay anak ko, ha? Wangamin, papa. Inlepas ko pa'y akinupin dagiti inakas ko itay alinabaak. Sige Marisa, isaganaam ni papa iti pangaldawan na. Amangan no di pa'y nangaldaw. Agsarsarita kami payla nga dua ditoy. Ngem sa balikit din ti isaw-sawang mo dita. Ha? No talaga mo lang nga danakim mo. Di sigaan tinangaramid, Lando. Ala, di yun pagungtan ni Manong Lando, papa. Siya kunti mangisagana iti pangaldawan nyo. Saadan? Nang restaurant nakitayan. Binayada kunti makabulan nga abang yun iti apartment. Agyaman kami, papa. Adto iti 5,000 para ken ka Marisa. Allowance mo dahi tayo iti makabulan, ha? Thank you, papa. Adto mo ti para ken ka Lando. Sige, mapana ko na. Agyaman nak, papa. Sige. Ay, apay ngay. 1,000 lang tintad na kanyak. Idinto ta si ka. 5,000. Ay, ipadlaw na launay. Nga da paborito na. Marisa, ading ko. Adda ko maibagakan ka. Anya dayta, Manong? Agkurang ti kwartang intad ni papa kanyak. At ano tintad na kan ka? Iswa mabalin ka di. Ikanak iti 2,000. Ha? 1,000 lang ang tintad ni papa kanyak. Saan nga umanay? Para iti project ko iti pagadalan. O sige, ikan ka iti 2,000, Manong. Agyaman na ka, ading ko. Papa, agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Apay, Marisa. Kuangamin, papa. Kurang tiintadyo kanyak a kwarta. Ngamin, dimawat kanyak ni Manong Lando iti 2,000. Ay, Kurang ka nung ngamin tiintadyo kan kwa na a kwarta. nalabas na ita Lando. Apay ngay. Sana siya tinangipagaan na iti dayta. Mabutang siguro Amangan ngamin no pagungtan nyo. Ala, takasaritak to dayta Lando. Diyak kaya tigasta ngay naramid na. Sige, papa. Kasarita yun to. Inton maminsan, Lando. Di mo ulitin tigas dyan ngay naramid mo, ha? Noan niya tintad ko itikabsat mo, di mo pakibibyangan. Kung amin, papa. Agkurang ti 1,000 nga interview. Nagkurang, apay, di mo imbaga kanya ka. Apay, nakibiyangam lang ti alawan si kabsat mo, ha? Papa, amo yung nga agkaadalan kami iti kabsat ko. Kat noan niya ti masapul na. Isumot lang kanyak. Iswarumbang ko nga agpada kami iti allowance. Day tatiga po na. Nukastamat lang. Nasaysaya at ngagsardeng kan kagadal. Ituloy mo ton, into no mayatawan. Anya? Manggad ka. Tapno mapadasam. Nukasano tiri ka ti agbirok
iti kwarta. Damagat man kada kayo, mama. Ti anya, anak. Ni ka di papa, ti pudno nga amak. Ni, anya ka din day ta sa ludson mo. Ni Martin nga amayo ka ni Marisa, ti pudpudno nga amayo. Madlaw ko ngamin, kat kagurguranak ni papa. Idi pa'y laubingak, mama. Lando. Ubingak pa'y lang. Ngamadlaw ko na pagpaborito ni papa, ni Marisa akapsat ko. Kanayon na madlaw ko na ita, mama. Gaputag kakapintas tibado, kan sapatos ni Marisa akapsat ko. Nasakit unay tinakam ko kan ni papa, mama. Indon sumaruno at umawat kan kanilando. Di mo ikikan, ha? Papa, Ibaga masyakton ti dumawatan na. Mawatam. sige papa, maawatan kayo. Masayaat. Kasano nga min at dumawat kada kayo. Kat kasta kayo matkan kwa na, papa. Iso ang mabutang. Rumbang lang ang butang kanyak. Apay, isukit din, tinaturturay. Nagsasao kayo. Kasla saan kayo nga agama, papa? Ay, amo pa yan. No, anya? Aqua. Awan. Lipata mo, tinaibagat, Marisa. Nalpasan ti graduation mi ti sekundarya, mama. Lando, anak. Katap no saan kayo unay amarigatan. Sumardengak pa'y lang nga agadal. Tamang sapulak iti mabalin ko apagtrabahuan. Anya? Ngam pa yun. Sayang no sumardeng ka, anak. Di kay agdanag, mama. Ituloy ko to, no adaurnong ko. Anya? Mayat ti kasta. Tapno maipamay sayo ti panagadal ni Marisa akabsat ko. Saan ka nga agbabawi? Iti dayta na panunot mo, anak. Nakapagdesisyon akon, mama. Sige, adakan ka, Lando. No maminsan, kayat ko pa'y nga ginadayo kayong nga agama. Tapno jak makitkita ti mapaspasama kada kayo. Masapul nga ituloy mo ti panagadal mo, Lando. Kasano ko, ma, Adela? Amok anasayaat kan nagagat ka at tao. Kang runaan ti amin, naanos ka. Iso akayat ka nga i-rekomenda ka dagiti naganak kanya. Adela? Agaw-awat dagiti naganak ko iti working student, nga agpaay kadakwada iti sentro ti syudad. No, interesado ka. Interesado ka talaga, Adela. O sige, kadwaan ka nga rod. Mayat ijay, tamabalin mo tagtrabaho kan agadal. Stay in ka pa'y. Ha? Ay, mayat nga rod ano kasta? Angam, nakababain samot kadagiti naganak mo. Sigamat. Tapno ammom, ado tinagtrabaho ijay anakalpas iti panagadal na. Saan laang asika, Lando? Kamaudyanan na, nakapasaak matlaangan, papa. May sa akon anaan-anay a nurse. Ay na, thank you, Lord. Agyaman akta di nakpinaay, anak ko. Ay na, sikat-ikatanukan nga anak para kanyak. Una yun day taapa ng patiray ukyo kanyak, papa. Para iti panagbaligim, agpaparti tayo dito balay, anak ko. Agyaman na, papa. Itad kumutunti ko siya regalokin ka para iti panagbalin mo amay san anas. Talaga, papa? Thank you.
Dakon, papa. Anya ka diti mapaspasamak ita ditoy. Ala. Tarimaan nyo lang ta namin dita. Wan? Dinalyaw naklang ni papa. Kat pulos at saan ang nagtimtimak. Ay, una yung tikastoy. Itala ang agawid ak. Ngam di nakpay lapansinan. Lando, anak! Ay, nasaya at tandaakan, anak ko. Kailiw kan. Apay nga itakala ang anagawid. Naimbag kayo pa'y mama. Takailiw dak. Ngam ni papa. Saan? Baybayaman ni papam, anak. Aklono mo na talaga akas jay na. Di mo ikaskaso ti amam. Saan kat nga iso ti gapuna? Tapno di ka agawid dito'y balay. Kaya't mo ang maamuan. Luapay nga dayo tirik na ka, Lando. Papa? Gapo tadakal ti atap ko. Asaan ka apudpud no nga anak? Anya? Iso di nakpapapasol. No nilang marisa ti bigbig nga anak, ha? Saan, papa? Saan na po no dayta? Nawaya ka pumanaw dito'y balay. No kayat mo. Ha! Awan bibiyang ko dita. Kumusta ti panagawid mo iti lugar yon, Lando? Adela. Agayan ayat tamatan. Kayat ko, itugot nakto inton sumaruno a panagpasyar mo ijay. Mabalin? Kwa, Adela. Pasensya ka na. Jakon agawid iti lugar mi. Dito yakon syudad ngagsapol iti pangdak. Anya? Siyak ti makapanaknak. Abukod mo nga anak ni Lando, Martin. Anya ka di pa'y ti masapol mo, apanaknakan iti dayta. Di nakalilawin na do. Amo! Tisigod ang nubium idi ti ama ni Lando. Anya? Saan apod no dayta? Anak mo ni Lando! Ti pagsakitan tinagmo ko. Ti saan apan nangamin ti asawa kiti puno kanya pare. Ani Lando? Ket talaga abunga ti pan nakailaw anda ide. Iti sigod anobyo na. Pare Martin, panagkunakit na rigat. No atap lang ti pagbasbasaram. Aniya. Tanong masulbar ti pare kotse pare. Apa ino padasan nyo ti agpadiin eh. Un pare. Mga tigas ta. Tap na matnak kayo. Noan niya talaga. Tipod no. Mama, adda kamin. Kaduak ti asawa ka. Naimbag nga orasyon, mama. Kastamot kada kayo, anak ko. Agyaman na, tanalagip yung tinagawid dito yung balay. Ala, umay kayo, sumrag kayo. Ala, agtugaw kayo. Agyaman kami, mama. Agyaman kami, mama. Nabayag na kayo asap sa pulan. Ngamjak masarakan ti ayan niyo. Impagarup ko lakit din no kinagura dakmatan. Saan ko ang maaramid kada kayo dayta, mama? Ipatpatag kayo unay, mama. Pakawanam ko mati amam, Lando. Taura ikaskasano. Iso ti amam. Agpakpakaasi akan ka. Iti kasta, maurnos yu ti amin. Adela, kaslang amin narigat ko ang maaramid dayta. Adu arigrigat ko, gapo iti nararamid na kanyak. Nagsakripisyo ak. Lipatam ko man dayta. Tinaskan ita, maurnos ti amin kada kayo. Anak mo man, wano saan, nasken asipupuso ti panangipatag mo.
Tainton dumtang ti panagkapsot mo, talyawon na kanto, kat supapakan na ka, iti kinaimbag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.